Seminario Internacional Altas Cortes de Justicia llamkaynin hallariypim warmikuna usuchiytukunanpaq kamachiyninku ukupim Tribunal Constitucional umalliq magistrada Marianela Ledesma niykamullasqa Altas Cortes nisqanchikqa manas mayjinmanpas sayanmanchu hinallataq derecho nisqanchikpa kaqninmansi sayananku hinaspa saruqman utaq usuchiqmanqa mana sayanachu. Kay virtual huñunakuy ukupim tarikullasqaku Corte Interamericana de Derechos Humanos umalliq Elizabeth Odio hinallataq Poder Judicial umalliq Elvia Barrios chaynallataq Susana Pozzolo Hatun Universidad de Brescia Italia suyupi yachachiq Jenny Herdador paymi secretaria ejecutiva Coordinadora Nacional de Derechos Humanos nisqanchikpi Gladys Acosta paymi umalliq Comité CEDAW nisqanchikpi hinallataq Diego García Sayán paymi relator especial nisqanchik rimarisqa magistradukuna hinallataq amachaq abogadukuna sapanka llamkanankupaq sapanka llamkasqankumanta chaynallataq tarikullasqakupas Romina Shilneski paymi secretaria adjunta Corte Interamericana de Derechos Humanos kaqmanta Marcela Guaita paymi vicepresidenta MESECBI nisqapi hinallataq Natalina Estamile paymi hatipaq hatun yachay wasi Universidad de Brescia Italia nisqanchikpi hinallataq Silvia Loli Gabinete de Asesores Poder Judicial wasipi umalliq